Usamla Telibor swear we nikinoyalam jangkahnya Trap National Youth Front HNYF ula ujor Shau Chief Secretary halor gajing ot bako office transport kala thungkam sop haki kerdan beper klem dapen bana pa ling pa ke advertisement. Ha kata ke shithi ujor usamla Telibor ula kerpat yu Chief Secretary bantuklar batwat banyak halor kini kekam. Uni usamla ulong bekajing le jangka office transport kapin subabun kijing keno ikinoyalam jangkani ketenat terikam jangka sorkar jela. Kalong ru kejing tombor bajing lek shliang kemat persya ke samla ke bawat kam wat jam hakani ke pateng bakordit sat. Wan bu ya ka ski hak bai dei ka transport pon la wan bu ya ski ha u chief secretary hak bai dei kam tu jam. Dang yo khobor bat ka complain ke ba asya thung kita ti inspector bat bus ba kamret to ka transport department klem gono ka advertisement. Mantak por PE ba ka gedo kam gedo jam beli hab dale sidang. Tang bagi yadon kajing ada ibat no untuk tap ya kam klem da advertisement saya ikut kun samla jom ikut bela biang kajing kedan puli putih kena cek gitu yuk kami jam su dia nak ni kata ngi kondam ni ke government nomor bak ni ke government kala dia sebab pala kadi bensim ni ki senjam ki ba kam ini ki department boro ba sutap kam klem kono kan tip kam kono advertisement saki pai ba nang kun samla jom itu kenyo ai ke bah kan yo apply lang akan ni kam dei ba kam kajing hai kita ke comment inspector yo apa transport department ngala pan pen EV ke kopi nomor ngila ada pan submit sa ko chief secretary menta submit dan mit ngalik submit sa commissioner jong ka tax jong ka transport akapuar dan mit menta lai video sa bujin sa next day